wanaume wengi wamefungiwa future zao kwa sababu ya kumwaga mbegu zao za kiume bila kuwa na makusudi maalum. Labda nikwambie tu ya kwamba mambo haya yanakufanya mwanaume kutupiwa mizigo ya umasikini, magonjwa na hata mateso mbalimbali kupitia wanawake hawa ambao wamejiajiri katika kitendo hicho. Wako ambao wanaagizwa, lakini wako ambao wao ndio kazi yao hiyo. Isaya 24 anatuambia dunia kama kuharibika imeharibika, dunia kama kuvunjika imevunjika, kama kutikisika dunia imetikisika. Biblia inasema mwanaume asiyezuia tamaa yake huanguka katika mikono ya maraya kirahisi, lakini pia kiuno chake kimejaa homa. Mithali sura ya 31 mstari wa 3, Biblia inasema usimpe mwanamke nguvu zako.